Tivos na kwa chiro makuru Agacencwire amazina Baba's Charity rizobana rwa katano ebiro ni 12 hebyo ku 11:25 kandi shaha n'ibiri hezo mwebazi reka twisiyeho hebija mutogwa makuru tugarije turu kwisiyaho amakuru ombwijiri. Emitwe y'amakuru ne kushikibwaho Red Star Wine, the taste that lasts. Nekuroba Seagard Investment Limited. Kandi neshango maduka gona omwihanga. Tera noti musanzu ibiri. Mkaga na mkaga. Notina atal neitano. Okusinzira kulanje ezenjawulo enkumulito ze tulina ku Global Paint. Ye lanji wa Global aleta wenjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda, Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Matte owazi siringi. St. Peter's Altar Wine ekozirwa mizabibu yonka kandi tebekanisiwe kurungi kukozesebwa mu maramizo. St. Peter's Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa mu maduka gona mu ihanga lyona. Chiche rumba ne Castro Power motorcycle oil akumadigi yonga na mu Burundi netambula bulungi ne bakali bobo. Castro Power mufuno kuva ku masundiro ga mafuta ga Rubis wonna mu gwanga. Agacencwire kireki abafoto na kabarore basimwa habo kwatanisa nabe byo kwerinda omkurwanisa beinaze. Kiramo n'ensingano mutetaba mbintu byo kubabuzabuza tabatabara obusinga. Yoweri Kaguta Museveni ababutale Janatoro bamshabo kugombekera factories emcheri yagarka ahabwa president. The old people are all witnesses of the troubles which were here, the cattle rustlers, the rebels. Abegombora ya kirima bayisharingana benda government okubayisi obuhereza bwenguto na means maronjo mu kanungu. Emitwe y'amakuru yabane kushikibwaho Red Star Wine, the taste that lasts. Nekuroba Seagard Investment Limited. Kandi neshango maduka gona omwihanga. Tera noti musanzu ibiri. Mkaga na mkaga. Notina atal neitano. Okusinzira kulanje ezenjawulo enkumulito ze tulina ku Global Paint. Ye lanji wa Global aleta wenjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda, Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Matte owazi siringi. St. Peter's Altar Wine ekozirwa mizabibu yonka kandi tebekanisiwe kurungi kukozesebwa mu maramizo. St. Peter's Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa mu maduka gona mu ihanga lyona. Chiche rumba ne Castro Power motorcycle oil akumadigi yonga na mu Burundi netambula bulungi ne bakali bobo. Castro Power mufuno kuva ku masundiro ga mafuta ga Rubis wonna mu gwanga. Baba's Charity agana makuru Agacencwire ombwijire. Mukuru wa polisi Abbas byakagaba herizoba yahendera rutaya yorwe omchange cha Rwenzori orwa maziremo hebero bishatu kuratiriza ahambero kwero omchange eci bwanyuma y'abanyambundo kukitahira. Byakagaba hortayo yaruhenderera homorembo rwa Fort Porto ahi abanyambunda aba batahirire byaro bishatu kandi bakagizo no kutahira amatendekero gebyo bwegese omwanya nugogumwe. Mukuru wa polisi ya Uganda Abbas byakagaba ortaya yori yaruhenderera homorembo rwa Fort Porto abanyambundu batahirire byaro bishatu bakagezaho no kutahirira amatendekero gebyo bwegese omyanya nugogumwe. Oguyahendera rukuvuganaho nabe byo kwerinda hacubuga cha polisi cyanga cha Rwenzori West ahambuga nkuru za district ya Kabarore kandi nabwanyuma yabuganaho no muhicirwa bukama bwa Toro Calvin Armstrong Rwomire. Ninsaba kiramo n'ensingano mutetaba mbintu byo kubabuzabuza
tutabura obusinge twine obusinge myaka eri 40 no kutekamu yokurara kutungira obusinge na government yenu. So my appeal ndi kyange kinkusaba kiringo tegenda mbintu byokweta batabura abana bato no twarozire mirambo y'abantu eriyaho abana bato no bagenda mbintu Gwanyuma yo kubwanaho ubukama bwa Toro byakagaba yabwanaho n'abebembezi ku rwo mu district ya Kabarore, Fort Poto hamwe na Bunyangabu. Abanyamakuru tubicarizwa mu rukiko rwonka bwanyuma yarwo twaganira na bamwe habebembezi. Abantu bajara ngunko muringo gumwe go kumara hecizube cyabireho abantu bine kwejesubwa kuhindura hamtekatekere yabo gukanda na government eshemerire kutaba serikali barakumara umucangeci. Ni ingamba twina kwingisa mindset change hansingato zeitu na abantu bita ababurikiro ngo umuntu bamushomesa yitegereze tosobora kukwata bakuteka bibazibazi okakwata kipango kwenda kwata kinga barracks rundu kwata kingo muntu wene muntu kuno kulisaba kwanga as leaders abembezi itona tukwataniza hamwe religious leader tukwataniza hamwe kwa twasomesa abantu beitu community division aba police ko babataito so tunihiza kwongera manpower then no ku improving transport facilities araganize bebyo kwerinda kaba DPCs kubaha matoke empyaka za pick up isobora kubekeza kabahicyayi in case there is emergency. Abo byakagabatiri hamana kubugana n'abakuru bo bukama ku rwo mu districts 3 ezatayayire because they interact a lot with the people, they are close to the people. We are talking about security. We want our message to go to everyone, and we are sure the cultural institutions are one of the vehicles to quickly communicate to our people, including other institutions. Okuhona najara ngo kutondoza kuriyoni kugenda misho okureba ngo abo bona bakwasurwe batwarwa mukoti ngo kandi nabo bona bataka kwasurwe nabo bakwatwa. Some people were arrested and investigations are going on. Once our files are ready, they will be taken to the office of the DPP so that they can check and see what evidence is there on the different crimes. Amakoraga gashakwa Jonan Tusingwire. Webare Jonan Tusingwire. General Yoweri Kaguta Museveni yoweri president wihanga kandi kwise bendera ya National Resistance Movement omukushora akaruru obushajichi home district ya Butaleja na Toro. Abatura omuchange kibamushabo kubakora factory iyo mcheri kandi no gukora enkuto zabo. General Yoweri Kaguta Museveni or president wa Uganda kandi orukushera karura karamuto mu ntebe abwenchiro ya kana yasiba mu Butareja na Tororo. Abebembezi bamushabo kuwombekera factory yo muceri hamwe n'enguto kwenda kwanguse byo mushuburo hamwe n'abanyakenya. Aba bagaruka bamushaba okukora oruguto rukunywanisa Butareja Budaka na Tororo rukucwekanisa River Manafa ngo kandi n'orutindo rukacweka abantu nyamwingi bagwiremu. In 2006, you gave us a town council in the name of Soil Town Council. At that time, they had a population of about 16,000. It has since increased. There's all the factors that propel the awarding of all creation of the municipality. They are present in Missouri. We are kindly requesting your honorable. We are kindly requesting you, President of National Flag for the party, to kindly, within the father heart, create the Missouri municipality. I don't need to talk about the advantage of the municipality. Everybody knows that wants to have the municipality. President Museveni omukugamba n'abahagizi be yabasima entunguka y'ibariyo nibakora omukoresa amizi g'enyanja okuhinga omuceeri ekiyajja ngu nibarinda obuhangwa nkana n'abandi bine kubareberaho. Development
development. The Nkulakulana is what you are talking about. The only remaining issue here are the two roads of Nabmali, Butareja, Namutumba Road. And then the one of Busorwe na Gongera up to Tororo. The delay is caused by the way of people bringing too many things for budgeting. You need to work to learn the way we work in the bush. The members of parliament and even the population needs to be clear about that. Even the population. Because if you say we want this, you want 100 at the same time, that's not good. Ahabya magara Museveni yajango butarejo mu nchirero kwija government neza kombekera amagombora abiri agatine marwaro za health center za kashatu ogunajangwa amashanyarazi mu district ya Butareja amagombora gona gatungira amashanyarazi kandi gomboremwe sigire ya hamitu nabone baza kugatu. President Museveni yabashabo koro bhinji no buriso burubgoba kandi yabashabo koso kuhinga barupfuhirira bareke kuhingo mu bisharara. Eyo kufukirira amazi siya kulima mu rutobazi. Eyo hujuhira amaji ohuleha ohulima mu malungu yagatali scheme. So therefore, number 3, contribution of the NRM to Uganda is obugaiga. Kale ehitu ehufuniremo mu NRM mu government nje hitu yobugaga. We don't accept abantu who gonna. We don't accept people who gonna to sleep. Siwihirisa batu ohungenyuha. And not mix development with wealth. Yagamba nebikwatirina kwesharinga kwa bashomesa barukushabanga babongiza omushara. Our own children says you must pay us more salary now. Abana befenga bose bamwayo baromati anganguma musalo utongera hati ngangumena hole. If you don't, we stop work. What sort of country is that? Uganda yali hii. That's why we say, please, can you wait? Can we first do Nabmari Road and the other one, and then we can do the salary later? Nyenchakare, President Museveni aja kushera Karurum district ya Busia na Namutumba. Ndi Omuganda makuru heminyeto haba boda n'abarukutura omuzageto bashabura okutera President Museveni akaruru igana rere ntunguka egumuzemo ombyanga byabo. Eminyeto kwaburwa kushagika President Museveni nobwo muhabuzi wa President ahanshonga z'ebyobuhingi n'omuntu wa burijo Peace Rugambwa abire n'ababuganaho mu district ya Rukongera na Kanungu. Mwokereza President Museveni akaruri gana harigana kandi pikiro mu kitara cyesete kazi yorazona nzireta nikanda kubereka ko nsibire mbacereriza sine advisor yahika tuko mukafa kugenda masiga nko kunije. Rugambwa yajumerera barukuhereza sente za kafuna ngo nibiheho abantu amagoba garengeserize yacagizire ngo iki government teri kucicereza. Amanelenda zakatirata kuza kubikora ainde kuba registered kandi bakamuteraho esente ezashemeye kuba nayiha amagoba agashemeye kuba nayiha abantu kiri kumanywa konka tushangire bwana RDC yakiri y'abantu abari kuguza ibintu by'abantu akica akakwata kakatebe akakora endagano ngwaka
okikiriza kugira ngo twarinda gihanga riteri kurinda byone bitungire nebitwenda kutungombero byo mesho icya muheru twena nk'umugabo muri abantu bayinire karimwe ahabo kuba yitwe ka government tubayinire ntanda yo kwenda kugira ngo buri muntu yarwanda sobworo omyoga ye bamwe mu bantu abagira umunsi kwezi nabo bine bagambire ngo kandi behire yo kuhagera President Museveni arweshonga mpango munonga itwanshaba ngabemezi b'imyeto yarukungiri ngo tukize mukuru wihanga General Yoweri Kaguta Museveni akimanye kandi ubundi aturongore ko kurungura district sezindi ombukiko bw'imyeto bwono byarukungiri ebyaro runana 31 byarukungiri twine muri 97% record NRM Kuga Museveni umuganda mu district y'Ibanda ahantebe y'ubwamemba bwa parliament hesimbere w'abantu 14 bita hari yabo umwe wenka kenyanje w'ikigombe cya Nup orukwaya ndentebe y'abakazi n'uwarigere yo kuronda ubushagici ninya patushara bataro mu Uganda ensia ntuza kubakora ibintu byinshi munonga omuri yacho ntuza kweretera amarwaro ntuza kuteka membazi ntuza kubakora rugudo ntuza kuronda rakatara abantu bo mu cyaro bahinga ibintu konka bitine katare ogwayi n'abandi abari mu Jovrin Kariso wa NRM Caroline Aritwatine Kigombe na Winfred Aganyera utine Kigombe mutera akaruru nenda nga mutu ni mamuzine mutera akaruru tuhindura Uganda tubatwara mu Uganda ensi etiri mu corruption etari munguzi etine kirumu kugira ngo Nup nka government ya Nup yizo mbwebembezi neza bitereza engudombi neza zitereza watoro mbyari ngudo zikirindi amashomero abana tabakwega kandi taroga umunsi yona tarohecha kubenjiza bera abana kwega ukasanga ngo abasomesa tabakufuna musara umukarura ko bwameye habwibanda Deus Murindo Independent na wari hakuronda ubushagici kandi ogwizoberi yasibombicwe kabyansasi ekindesero kuciro ubuhango no kurango twatungura ibanda yibi ibanda rumamburinde nizina ryanjye gombe rumugamanya abaye berwero banyetade David Murinde meya Orrembo rwibanda Murinda n'abandi bashatu abari mu Johnson Kanyomozo wa NRM Gilbert Mukamotine Kigombe na Anselm Arinito wa PFF Gashakwa Dana Basibye na Timothy Mushabe Mwebari abashatse bayitu bamakuru nko muringo gumwe ogo kurwanisa ibra ryemerumo ominyeto omukama wa Toro oyo nyimba kabambi guru kidi owakana atandikireho entekateka yo kuhangahangaho emerumo okurabira ombuhinji n'oburisa eji hemanyirwe nka Toro Kingdom Youth Economic Empowerment Program obwe herukushajikwa mukuru wihanga President Yoweri Kaguta Museveni omuntekatekeji eya Toro Kingdom Youth Economic Empowerment Program harimo kugaba ensigo z'omwani ensigo za kokowa hamwe n'obwana bw'enkoko ahabwabusha kandi nibaza kutandikira mu ishaza rya Chaka jete kyegegwa phase 2 ntombeka ebyombeko bino nibigenda kuba ebyombeko 9 buli isaza line kyatandikire Chaka niyo flagship ya project yenu tandikire Chaka hano tugenda kuteka hatchery mu wiki nk'esatu tukoseje mukama nagenda kwijja kinguli ikintu tuteke hatcheries tuteke mother gardens za coffee tuteke mother gardens za cocoa enganzi y'obukama bwa Toro Kevin Armstrong arwomire akiki arukwiguraho mu butongoro mu rumogo kombeke ecombeko cyo kutamo ecoma cyo kwatuza obwana bw'enkoko muri mpara nagira ngo nibiza kwetorora amashaza gona mwenda agaruka gukora obukama bwa Toro obukoko bw'abantu bakyaka uzagenda Mwenge North ezo obukoko bwa Mwenge North Mwenge South obukoko so amasaza mwenda gona gatoro ngenda gobamo so ninyenda kusiba mu Rwihanga tusagika kurangu ensinganto yasukura project kwa abantu bakigamba icyo twine mirimo twine bikora eno project ni bageta Toro Kingdom Youth Economic Empowerment Program ate naito twaje kwega kuri mu mwani kuri makokowa tunge nkoko projects zindi zikuje
omurchaka chegegwa entekatekeji neza kukorerwa itaka ry'obukama eriri kushangwa musha east omutawuni kanso ya Mpara bari kutahirirwa abantu kuruga agombo tawuni kanso yagambaga itaka ryayo aba mukusiko muguha kugombora aba mukusiko muguha ukubukama nyenga kali mikagamba kandikira ubukama ndaba mu mukuru ngabo ninkaguza itaka yanyarbabu amazima go ryoha mutuhe kikiri turi mu Rwanda abatura beta batungwa b'ubukama basimire kandi bayakira entekatekeji nimbanza kusima ubukama itwatoro abo kutuletera project ene ekijagenda kuyamba ensinganto bayusi abo kuba urosanga eminyeto urosanga nagamba nyeto ine capital bitandisa kukora baitu aho ubukama no atemi agamba natenda capital tukatandikeho aleta ubukoko agenda tanaka tunge obukama bwa toro nubukorwa amashaza mwenda agari muntoroko chaka chibare bunyangabu burasya Fort Potro Mwenge North Mwenge South hamwe na Kitagwenda gasha kwa Philip Murangira umurchegegwa ntugaruka nagarukurataho Targaha TV West agarukurataho nagakushikibwaho Movit nerwo mite nebjumana oyizeze rukugonshaka okutambe ndwara zo mbiri nkobhere ebuguna amazomba nezibawo kundeka mwana wanje hataba kuguba Movit bakabito mushipa kimwe mushanga sako limited ni taje rukuru nyamufumura shema yagaruka yakuretera kitereje cya Christmas omwakogu ba member nabo kwenda kuba ba member mwena ekitereje cyatandikire ni 1214 byo ku 12 omwakogu agarukurataho okuze chiro chabaruire bashikari bashagwa kuchendeze byokuriya bitine chirisa you are what you eat iwe oli echorukuria agarukurataho gabanaga kushikibwaho Movit nerwo mite nebjumana oyizeze rukugonshaka okutambe ndwara zo mbiri nkobhere ebuguna amazomba nezibawo kundeka mwana wanje hataba kuguba Movit bakabito mushipa kimwe mushanga sako limited ni taje rukuru nyamufumura shema yagaruka yakuretera kitereje cya Christmas omwakogu ba member nabo kwenda kuba ba member mwena ekitereje cyatandikire ni 1214 byo ku 12 omwakogu omatajaga Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. mushanga sako limited ni taje rukuru nyamufumura shema yagaruka yakuretera kitereje cya Christmas omwakogu ba member nabo kwenda kuba ba member mwena ekitereje cyatandikire ni 1214 byo ku 12 omwakogu omatajaga Kigarama brand Wentuha brand Shuku brand Burere branch St Kagwa brand Kaboye brand Chanjenyi brand Butare branch Marinde brand Mbarra City brand hamwe ni taje ryagwizibwera erikushangwa Mbarra district ebyo kusingura vermente embuzi enkoko hamwe n'ibindi binji tera noti 32 chenda nemwe noti 5 shanje namwe nitubendeza Christmas enunji hamwe no mwaka musya ogwe2026 ogwentunguka Skylight Hotel eresra uhereza bwo muremba muri Mbarara City ahi barukereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchemo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikije
kugenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera no tumushanje mwenda 18 58 38 ninga no tumushanje no tumukaga 36 Korku bujwireje turkwitaga no kugamba aba original garments bari sirempinduko mu kujwara nibajwe kabashija nabojo hamwe nabana na perfume zone bine suits z'umurembe ezimbaga eza office amasata gagumire na t-shirts empare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts enunji abarkwenda vests boxers hamwe na socks original kiraba original garments abashija enkito zanye nunji eziri original eza office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street ahamwa rugo kubanza room namba ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note Stuart Trading Company Limited yakuretera ikitaramo cha Mpengo ni fermented beverage 2025 ekirukwiza kwata hasi nehiguru okumara ebiro bishatu ebiri 12 byokwezi 11 chenjo jo mu chai 15 byokwezi 11 chegego mu chai 16 byokwezi 11 mubendo mu chai utaferwe beshongozi bebemberwe David Rutalo MCs DJs okutahamane ngumitano kandi no tunjira icupa ya Mpengo ni drink utaferwe kwangura ibihembo nka solar panels ebitereche bya Christmas amasimu t-shirts engofira Mpengo ni drink ente aprons ekiteramo cha Mpengo ni fermented beverage 2025 kati banjura ba Allen Interiors and Designing Hardware abantu bakafuruba interior designing omuru burengero rw'izoba orino yombeka ninga no hunduza makagawe hoteli amashomero ninga business yawe tutayayiro yotungira amatara ga chandelier agarika wa okashangura buraya sink zo murembe tiles za burishika wallpapers za toilet sheets dressing tables na millers shower mixers jacuzzi zo murembe za curtain water heaters tap mixers door locks carpets n'ebindi bingi kandi nibaguza kamwe hamwe na nokushubura nibashanga muri Mbarara City akikinya Bongo Street hina gate ya Baspaka aho uziri kutahiramo esumu note mshanju 2 anane 2 abiri na mshanju 9 Emyaka mingi ombazi gwito gwa mino gwa Agacencwire na Fresh Up gubire no gutereza kurunji munonga kubasa kurinda mino no kwetantaro kunuka kanu na hati gumano kozesa Agacencwire na Fresh Up kwenda ngu akanwa kawe kagumeni kahumuraje izoba ryona Agacencwire na Fresh Up nibikuhereza kawo karunji munonga yejumbiro mbazi ogwa Agacencwire na Fresh Up dero oyongero kusheko mbantu otine kwetina aha kasente kache munonga hichira za supermarkets n'amaduka gakuri hihi okwetorora ihangariona Agacencwire na Fresh Up ni gombazi gonka ogwo kurinda mino gitu. Manager ogito wagito konka batu mu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ achumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunywa mbogo nawe pensiyo na nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ningende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nikolera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje Christmas bunyaruguru development sako yakuretera ishiterekenya murungi ahiburi wamwarije kwangura bwa nyuma yo kugura no kusevinga emyeze 3 kurga kibanzo ku 10 kutabira na bishatu byo ku 12 10 2025 otehireyo
rero kirakomugisha go kutaha umukazano ko kuhangura ebirabonye mwinshi wasavinga miliyoni 2 n'eshweka n'emigabo miliyoni 2 n'eshweka notungo mugisha go kuhangura wasavinga emitwaro 5 n'emigabo emitwaro 5 notungo mugisha go kuhangura wasavinga emitwaro 25 n'emigabo emitwaro 25 notungo mugisha go kuhangura nkoko shukari omuceri emigazi n'ebindi nibaharon za bodaboda diary school fees agriculture emergency home improvement water harvest commercial loans n'ebindi nibashangwa Nyakasharu Bunyaruguru head office kandi bine branch Chambura Kitagwenda Ibanda Kagongo Kasese Katungu. Hayes recruitment experts jobs abroad n'amashemerwa mingi n'abatabarusi yabona abafuna visas bakatambura kandi benjera kubanyisa abantu mwena mw'imihendo yabo ebachazire mpaka miliyoni 2.9 mega discount byona biwire harimo visa air ticket emishana mirungi munonga okora cha Kenyonyi omu Dubai emiromo nkaba customer service airport security aviation stewards a check-in agent, landing grounds guides, and aircraft cleaners. Okuhandisa no kwabusha ahamiromo yona ahamataji gabogona. Esimu note mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itanu mukaga ninga note mushanju ina itanu ninga note mushanju ina note rukumi. Ekiro kikureeki yetungire Altar Wine ya St. Peters. St. Peters Altar Wine ekozirwe mu mizabibu yonka kandi tebekanisibwe kurungi kukozesebwa mu maramizo. St. Peters Altar Wine neyo mutindo murungi kandi ekozirwe ahabwawe nanye. St. Peters Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa mu maduka gono mu ihanga ryona. Okumanya berukiraho tera note mushanju ibiri mukaga note ina itanu. Narishi note mushanju ibiri mukaga mushanju itanu ina emwe. Kuri mucho wararoteka tekera habyo kombeka jeno mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omurimba rarasite obwa hata bafurikire kimwe bakarga agarage street no bashanga makanising street akizimbe cyaba sister hamwe na hashungine na Chosiga House hamwe na hawe house yabo rwogoma eru kushangwa aha Victor Bwana Road washumira ahabanda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka makanising kafurikire ahawe house yabo bine hotel nyamwingi enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China mikaso size zona nebikabya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusiba tile zempango namabare gahabisika na swimming pools twinitaji ishaka waguro mu bwingi transport eruho wahika showroom yabe ya hawe house ebintu byona no butandu bata. Korkayo mkahumro abaturo mbyaro ebyamabare sel na buhamba asen omorkagwa rutugunda hegumbara Kirima district ya Kanungu bachero mkwesharinga bo barukwenda government bahobuhereza obubature ndabashaba burubwire bw'akaruru bitu bataruku butunga. Abatura bo kucwa mu kwesharinga nebenda ngwira karyabo ruhururwe na munongo mbwiro bo bwakaruru kandi mwabizi bubyinje bine harimo ibira ry'enguto nungi amizi amarwaro hamwe n'amashanyarazi. Twanka kitariro yitu kitukabwine yo mizi marungi agariyo nitugasharinga nente abana bagwara nije kugwara kituma esente zizahwera mu magwariro. Ekindi tutarebaga amashanyarazi nitugareba twayika kuto obwiti tutarebaga gachikondo na kimwe aba bayore ko butashemererwa obwo begwire pande no kutambuza bigero kurwo mu byare by'amabare na mahamba bazagomborora yabe yakirima obwo bagumize ngo baruhire no kuborohereza burungi kandi obwo nabo bari abanya-Uganda. Ekiri kushasha munonga turuhire munonga okukora mushaho zikumukire nitukore sente konka no waza kosendanga muntu notambura okosendanga muntu ya cyabibiri konko tambura habo kugira ngo utari yo mashanyarazi oshanga washashura shiringi kashanga ngo nikuza kuronda amashanyarazi kari kosendanga muntu wakoze so kwigirwa barukundo baragwe kuri mitwale 5
konka nyo nyangalire umunjere nyangalire kine chinganyigwemo nyo nyine business konka nyo ndi kuranze ari kunyangarara abwe imishoro twatera kucangu batucenderezaho ikindi kugamba itonga kitaliro maternity bari kugira ngo ubumbekire ahirwarire teri y'abantu teri ya government neye kanisa abantu bari kuzayo kutungere ubujanjabi nibashashure sete tibakatungamira ibazi ya government. Abana bagira ngo tubineho kurabya by'ubushubuzi byabo nkenyanya amajani ebitoke hamwe n'umwani kandi ngo abatubinirwaro n'amashanyarazi ditwine rukuto kandi twine ebyo buhinji byitu ditwine kubiraza mu katare ahubwo kuvuga rukuto eshonga ya kabiri ditwine mizi abandi barabona service konkitwa kitaliro tukabona ga service tugize rero gukora project zo gutera amatafari ahabo kugira rukuto rubi amanankeji entambure kibambi itafari barutsera aha nta rukuto barugushinja 2-5 ubwo mboshana batugambirigana atuyebuza sete twatamuza tugashira kigito nkemenyeto twagaruke nyuma. Mukuru we Gombora yakirima Mahanga David yagira ngo imwabizi by'abatura batandikire kubikoraho. Ecenkuto muhumure nyenda kubahumuriza urugudo rwanyu twarutiro mu budget eri kwija tukuseniza gukora urugudo rwa Kirangara kuyika kitaliro aha kanisa rukwatana no rwanya kabungu tukuseni sete zo korogo rugudo mbere muhumure. Kirima ni mwama Gomboro mu district ya Kanungu eyine byare bitine buhereza bwa government oburukumara gashakwa Hweza Wilfred webare Hweza Wilfred abanyabuhweju West District nebetombwitira ebe y'amajani okuguma hansi nebenda President Museveni kwarijo mchanga chabo hagamba habeyi no kubaratereze ekizibu cengutombi. Abanyabuhweju West omu district ya Buhweju bakugamba nguto n'amajane baberire kizubu babire bine MP wecanga echo bamushaba kuba kizaro mukuru ogunuko kubagaruka mati koko mwarebe nguteze mwarabo munuzaga kakorabo nguto ziryo mu nshozi ko kugikoro kwezoku okozo kurukwija urwito rwa rwafire so hati interview ninje zo kureba ngo twabiterekanisa twakora inguto ico kubaje cya kabiri twine bintu byo bwegese inguto mbe nazi ko ziraho inguto gutu rwa korasi inguto rwenda ine korwanira ngarango urwito rwa leta rwagaruka umuteka akaba kabarubireho baje kortoroza side ndisho mwantire kurangu inguto zona zakorwa zaza abuteka abantu batunge muhanda bargayo bazo mutari bazo marwaru bana bazo mushono turya abahinzi b'amajyane ngo gafitagiza buhuje nangwa na nyine ndi umuhinzi w'amajyane ni ekazi kwingura makumyabiri imyaka 3 hine chweka yaza kwata ine ntasya yona kabahinzi b'amajyane tumushaba atuyambe haciteki atwongere hamutindo gwitu gw'amajyane kandi atereze imbuto zitu mureba turyo mu mberambi imbuto nimbi nazo azitebenkanisize atekoransi nisto tsemererwe situnguke no mu nshongejo borekire no kwerarikiro kubagizire kurukurwo mu kutera karuka NRM akomugongo kandi akahwire akabiremo kutinatinibwa kugira ngo batuyambe mu karuhu kwitwa Buhweju icyo kubanza tugire security kureba ngo abantu tubatinatinserezebwa tubagurwa abantu bayicwera mu kuko akaruka simukwana kagera kata bitore sero ambulance konga tutenga ambulance ya kabiri kugira ngo hatemo yaza kuri yabuhejo yakuriya yabahangana nengaje na cyahenda hatugire ambulance n'iju ezenya kishana gaburire burere. Buhweju West erimo amagombora munana kandi abantu bana nibo besimbrante byo myishengero abarimo Ephraim Biraro John Bosco Karisa Begaba Wilson na Bright Oscar. Umugandi abatura bakashenyo mu rubushenyisha ka municipality begitiro mu kibina cya kata abo kurwana sobworo bashomesibwo kume byo bahangwa no kubishomesaho nyonyine enkuninguze nku ukicatu kimwe shiringiku so umuntu nayiza gure nkuze nkumisha 5 arakuza kuteka akakiro ko nkungana na kiro y'imyewe ebiyateka tubukushyaki kusiyo
tusanga ngo umuntu n'abasukushura sente y'ijyangu kukira mwe yakwendagura nk'akakiro k'imbuzi ati kwa kuteka ibinyebwa abo kubona ati na kosti yaki ati cyo ni hano hango bwensi tweza kuvumaraho okushinga kokogora biro mufitemo imiti umukora biro mweka gw'ekiyungu cyo kubanza cyongera indwara umbantu kansaze haha na allergies na misho kuma icya kabiri umushana gutakubaho prolonged droughts ushanga emisernento cyena mizi byayoma na nebisharra kuma abo kubitwe kata kuri hakurundana sente kunga turya hakora bumwe togetherness abo kwantu tayayirana hatu wotakutaya wotakunda musenje mwensa ngo mukata tinkuza munini kashobwire bwo kutayare kuburashye kutso kutora betu betakora mukani ugatwesha ngo mu group jimwensa ntwaza kugira ki twaza kora mukani Ekibine iki kikatandika bamwe abakristo ba St Paul's Church of Uganda Kashenyi omurubushenyi ishaka municipality kizenderera kikakirye cyo kwimusyana scratch my back I scratch yours so twatandika tutere emitwali 10 ngutugurira nente tutungente yo mucyushu tukantwenda gukora farming kandi gukora zero grazing konka members abamwe bakabatinente so twagira ngo tuterane sente buri omwe buri kwezi buri umuntu akatere emitwali 10 ejo kaba emitwalo miliyoni emwe n'emitwalo 80 tukutandika tuzihereza omuntu tumugurrente abantu barahangamwe ekingo birahanteji emberire mbwe n'omuziri abukubente ekampereza amasha nagakora mu manure nagita mu rutoke nayihamwe ndijo nahinga emboga niyihamu sente nazikoramu ebintu byinji munonga ekitwaba nitwega ho kucira munonga twanitwega hakuri sente turi kuhinga obunyanso bucocire obu niba bwigatire ninga shibutsindagire migasho otema obunyansi buce ente erya ninge mbuze ninge ntama erya bice konke sharura mucango bwa nyuma y'ebyaba batayayireho mu rwentu w'abushenyi uwo mu kugora kuri sente n'ebindi amakuru agasha kwa Ben Muhozi webare Ben Muhozi reka tumereho ntujagaruka naganda makuru Ekitongore kya Uganda AIDS Commission okurwa mu office ya President kitiroho ruterane urwakakoka karukoreta oburwire bwa serimu urwo mwaka ogu 2025 ogwihanga ryone oruterane oru nurwija kutandika 2026 okusye 2028 ebyokwezo ku 11 omwaka ogu ahambuga nkuru ezambara University of Science and Technology yagita habacondoza abanyaberajuru abakozi bebyamagara hamwe n'abebembezi bebyanga omukurwanisa kakoko karukoreta oburwire bwa serimu omujenyu mukuru Vice Chancellor Wambara University of Science and Technology Professor Pauline Byachika Kibwika otafere kiganire ki yecokeza hakakoka karukureta oburire bwa sirimu kandi neja kubaho kucebera sirimu ahabwabsha okumanye birukiraho tutayayira hakibanja nhas.usc.go.ug kati chikwere kibeho tuhendera kakoka karukureta oburire bwa sirimu tutakahikire 2023 Katochi, no bunuzi bwayo. Katochi, kerya hamutindo. Katochi, okurugeri izoba abantu banje tibaregaruka kugire nako hamutima. Byaguma binamashemererwa. Ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munyweco. Katochi, no bunuzi bwayo. Katochi, kerya hamutindo. Katochi, Eina chama chayo muhuje katochi niyerya hamutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho Oino mukoronke mbaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'orurengo rwensi yona ubwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa achombeko echa Central Market room number 17 Harimbaguta Street omuri Mbarara City okumanya birukiraho tera noti mushanju mukaga hata
5 9 4 Tina Events nitwe twanko muri burengero rw'izoba abino buhereza bw'umurembe. Nitwakira omuri Rwambara Suits umwanya gw'ubugwaje no buteka umuri Mbarara City hati twigwireho conference hall iyo mutindo gwa higuru nibyo kweshinisa omunchiko nka projectors no kurire kitongore no indo mwanya gwo gukorera muza seminar board meetings nebindi umwanya ni Rwambara Suits conference center twine bishenje byo kuraramu ibyo mutindo gwa higuru munonga single double hamwe na executive suites ebara yo mutindo restaurant n'aba chef baronje munonga nitshangwa ari proti 14 Mosque Road Mbarara City esimu noti mshanje noti 3 58 nshanje na mukaga 88 ninga noti mshanje 5 noti 1 3 nshanje 4 banyita Kemit Shamir Kamahoro wa Complete Medical Clinic Kazo nyenda kusima buheza bwa Fresh Sora Uganda. Ito tukuzatanga kakoza Fresh Sora Uganda kagira challenge nyingi amashanyarazi usanga amashanyarazi mugarigabo nigagenda bwa isebyoma konga kurugana injikoza machine zanje ninde bazona zirije kurenterije ahaba rwire bakwiziraniye mbakoraho so ni cyabantu ndi ari mukunizemo uhereza mutereze Mweniwe oasaruni, abamashomero, abamaduka, abazafamu, n'abatunzi b'enkoko, banyina maka, abamabara na za hoteli. Tunga sora ya fresi, rero kora magoba. Ijuka nguni bagikushumikira, bagikanike, kandi bagaruza mekiri kusisikara. Aho gabusha free. Ebiri kukira hotela, noti 8 noti, 3 na mukaga, 5 na mushanju, ngaga ni 5, yabusha. Iwo twire noteganisibwa abashuma ningo tari kumanya biri kufa muka yawe wabo tariho home scan bine za kamera zo mu maju ezo mu banka kamera ziri kukozesa sora kamera za hanguto obwoma bwa internet ebyoma byo kubara sente za radio call amasima gahameza ago mu office na hotels obwoma buri kuratiriza ekiruka cyawe kacaba kibirwe okwenda ngomanya y'icyatora ka ninga border tracking system aramuzo mu maju obwoma bwa hanyiki obwo kamechinkumu access control and attendance machine hamwe n'ebindi byona ebyo rukwetenga ahabwa security yawe neka yawe narishi business yawe emihendo nimirungi ebiri kukiraho bashanje aharabajurwa kizimbe cyabire kiri muri Radio West aha High Street ningatera noti 3 15 nkaga nina anana mwenda ninga noti 85 ananina ananемwe noti mushanju Norondo mwanya aho bugwaje buri kubugabugana umtindo twakwakira ahari The Arena Villas and Hotel shemererwa omuhereza burungi ubwo mtindo gwa higuru ubwo buraro umwanya guri kuretera wahurira nkoryo muka twine restaurant yo mutindo kandi nitkora coffee eyo murembe hamwe na pizza ako kunywa karungi ahabara yo mutindo ubwo uri kura ubuhumuriro burungi ubwo takarebaga parking ne marira kandi rinze rweje hariho na wifi aho kuba ubusinje bwawe ni kikuru hari The Arena Villas and Hotel twine gardens zo mutindo The Arena Villas and Hotel no hurira nkori yo mukabuzima ni cyangwa enyuma ya Shell Makinke arugudo rwa Masaka gamba nitwe ari noti 3 10 23 nkaga ni 5 ninga noti 2 noti chenda nina chinana ni 2 25 Obwengula obulabika obulungi okutuukira ddala ku ttaka erya lanchi eya kitaka. Lanchi zino tuzirabira ne ku bisenge, ku mmotoka ne mu bunyonyi kw'ossa ne mu bisolo eby'enjawulo. Lanchi eno erungi ya buli kimu. Lanchi bwe bulamu. Okusinziira ku langi ez'enjawulo enkumuliitu ze tulina ku Global Paint, ye langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda, Global Weather Coat asiigibwa ebweru ne Global Matte owazisiiringi. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product.
impact. Umunya-Uganda mutahiwayo nomanya nkurga gavumenti yarwanyikiza iteka y'enkore yabo n'abashome gete UPE mu 1997 na USE mu 2007 emiturire y'abantu mu Uganda nomanya ngo ekahindukaho abantu bayiyongera kubaje mbwenu bwa nyuma y'emyaka 2008 NRM committed cadres bafite bekanisize omukoro gwo kusima gavumenti ya NRM hamwe na His Excellency Yoweri Kaguta Museveni omukoro guri yabaye 2003 byo kwikumira gumwe 2025 omuchayi kororo independence ground okutandikana shayisha tuzakasheshe mpaka izoba ryona omugenyo mukuru ni president wihanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ashendekerezibwa mu cyarawe Janet Kataha Museveni minister w'ebyobwegese n'emizano omutwe gwizoba ngukwatarabiriwe nyowe niwe tutwakushomere eza twe murice obwe turi kusima government ya NRM ahubwo kwatara abana batari bamwe na bamwe omu universities zitarzumwe na labafando chigeza fando kwatavando chigeza fando labafando chigeza tobera fando abela muliskando akola night shift like a kando he's stealing and robbing and Jonete Waka he's destroying. Vandalism is an offense punishable by up to 10 years in jail. Fando labafando chigeza fando kwatavando chigeza fando labafando chigeza tobera fando Chunchumura kabozi komora kabozi Chunchumura kabozi tuntumure stressi Tuntumura burwiro komora kabozi Oshemezo mu wife, oshemezo mu husband Komora chukunywa cha kabozi multivitamin drink Chikutasyo munsi y'amagara marungi Nichikuyambaho kwigura emisi Kireta amana masyo mubashirira hamwe n'abakazi Nendijo megasho kwata kabozi multivitamin drink Otuntumura chubaro na stress Echo kunywa cha kabozi multivitamin drink Nichikorwa bakabozi Health Products Limited Chamibwa UNBS kandi churuho mbipimo bya milliliters 120 omuduka supermarket hamwe n'imotoka z'abakabozi okwedorori hanga ryona okushubara no kumanya bikukiraho 0702 15 81 Olina omutwe oguluma, emimiro egiruma, ebinywa, amannyo oba omusujja. Waliwo Kiramo Plus lw'amaanyi ku bulumi n'okuyamba ku mbuto eziruma. Asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga. Kiramo Plus takkirizibwa baana abali wansi w'emyaka 12. Obulumi bwe bweyongera genda olabe omusawo. From the lush highlands of Ankole, Uganda, where the earth and the air nurture every seed, comes a coffee like no other. Each bean is carefully grown and handpicked by rural farmers, sustaining the land and empowering our communities. At Ankole Coffee Producers Cooperative Union, SEPCU, we bring you the perfect roasted coffee cup in a meticulous process from the roastery to your cup with a bold, aromatic, smooth taste. As you savor our finest flavors, our farmers and youth are empowered by SEPCU's community initiatives. Taste the difference of Ankole Coffee, a naturally bold product of SEPCU. For more info, call 800 300 533. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Twakwakirwa Allen Women's Wear Point. Amakago kunyerera. Emishono hamwe no kweyikyererizamu. Nitukuretera omushono gwa buri mukoro rero kitera. Ije tora no myenda yitu nkasa silk chiffon, emyenda y'abagore, ebitenje hamwe n'ebiteeteye by'omurembe. Twine na za bags ez'okugenda n'aha mukoro na bags ezirikwihayo style yawe obubwijwire. Nituguza wholesale hamwe na kamwe. Tushanje ahari Mbaguta Street ahashungine n'ekyombeko ekya Hosma Ruma 24. Tukunyirize omu Christmas egi ebirikukiraho tera note 58 16 8 note 8. Allen's Women Wear Point. Your smartness is our concern.
An incredible 61 years. This is Ndeje SS, and our latest winner comes from here. What confirms that the set it was today? It confirms that So Innocent is the only fully paid student at Ndeje. Full time. It is not Yachfere. This is true. And everyone knows that I'm a testimony of Momo Pay. So I encourage each one of you to urge your parents to use Momo Pay, to use everything. All the nyamos, all the momos. Yes, all the momos. There you go. *165*80 hash. So try it today, and just like Innocent, you'll ask all the momos, all the nyamos, all the pays, everything. We are what? Unstoppable. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Barara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Korka yomka humro abantu 14 batwire bari empagisa kibina cha National Unity Platform omurishema municipality barjreyo bwatu batyo barangira okuba yegita ha kibina cha NRM baro kugira ngo bakaba bahabire ngo konka hati bahwerizo omuhanda gw'amazima necerereze. Nasharaho kuratira movement no kuzo movement no mutima gumwe omubikonje by'ekibina cya Nupe bihindukire harimo twira chairman w'ekibina bwashema municipality kandi obira kwasire bendera yo bwa kansala district registrar na wabira kwasire bendera obyamakuru hamuna nabandi kuyakigendera kitu no kugira ngo shema municipality etwire nezwara yero kandi ito kituriyo turwana naco no kugira ngo abaye baragakara yitu ya yero ya NRM kurebuka ngo bahutoka umutima murungi kandi bayegita team yo kurondera president Museveni na Karuru na ba flag bearers mbona shari kuyiga bamukuru w'ibintu byangambiremo tukaganiramo nasharaho ku rw'umwe UP kwiza umukibina cya President Museveni murondera Karuru tureta bo position okwiyaho aba bana bona ninga shonyo ari bitweka tutwire muyero cyo tubire twagire okurukanusubwa kugira ngo tuhabe ngwe turiyo tugarra abanywani bitu bakuru bitu barumuna bitu kugira ngo tugaruke muyere itwakuriremo etworire ahabwo birunje byaye byetukizeho tutakagitera hansi kandi yatukizo mu rugendo rurungi abamwe mbakira kugira ngo eminyeto ne ghettos teams neza opposition tuko kukiri shema twenda kutebekana abo kweyegesana tukakwata umuhanda gumwe kwa NRM tenzigaraka munupu abgato akuja ngo NRM ndebe byona birimbiza muzamustari omuganda nkago akakiko kebyeburaka Independent Electoral Commission barangereje mayima tumuyice buhanda nkora biratine cyakanitsa ko bembera district ya Shema 2026 mpaka 2031 gwanyuma yo kubingo mushango ogwabire gutirwe Edgar Mukundane ori kugira ngo bakamugendera obutamuhandika ninyenda kusimana hanga echo tinye tihabwa mani kabobsorozi konka ruhanga akunzire kuchikora okunarabireho kuba unopposed to counter attacking a petition ejo turi kugira ngo on one ground that omuntu ari kwenda kwiza to equity you must come with clean hands turi kubaza kwiza commission ngunoronda commission ekuyambe ekwere omu kunarifyinga okwesimba kwawe kandi signatures z'abantu nini numbers ozitungire fraudulently abo kubaka basubmitingire to electoral commission ari munani numbers zimwe ziyabira submitingire ziza abantu bakira ezimwe ziza abakazi ziramazina gabashije. So when we got these papers to challenging this kugira ngo it was not right omuntu kuraninga to the electoral commission oine fake and invalid documents as a stand kugira ngo nobasa kugikozesa ofundeho justice. Agani makuru wo mu district ya Shema Karuru muri Shema North katanikire guma
ngwanyuma y'omumbe simbira ntebe y'obunyeshengero kwetera enduru ngo batandikire kumutiinisereza nkacenje cy'ugendo myinshi tindi kumanya okwesimba kwanje kikahita nekizubu okugira utikanye simba ho nanye nkurira abantu n'ikintu kibecho kunke kindi kureba kwihana simba n'obwerinzi ni impurantinde no kwa nintambura akwa no kwa nintambura nintaho wanje mbuga n'abantu abahagizi ba opponent wanje bakuntiinisereza Julius Ndagire oyesimbira bwa MP Shema North najya kubaremerwa kumbuzaho batandikiye kuteganisa bamutirireho mukono abansayiningire babaretera sente nyingi munonga bakugira ngo banyehakane bazo isi bagire ngo mukargaha nibe ndangamuntu zabo n'abasayiningire batakukimanya kandi ikintu kutekateka ngo icyo tikabasika ko umuntu yayisayiningire hariya tukangira nkuriya bakugira ngo nkamwibira mukono amakuru agashaka mayiko atwakire Omakuru agebyemzano timu ya Uganda y'abansi b'imyaka 17 eyabojo yarara hetebekanitse kuritana na Burundi mpaka za Sekafa iziri kuja kuyiguraho nyenchakare. So far it has been very good with our preparation. Like I said earlier on, in the beginning I panicked a little bit. We all panicked a little bit because of the time frame. But as soon as we started the preparation, I think it's moved very slowly in terms of the approach to the sessions, the approach to the selections. I think the selection that we did, we managed to see most of the young players that we find. And out of them, 68 players, we were able to assemble 23 players that travel outside Uganda. The preparation from trainings, went very well. We were in a hurry. We wanted to get to Ethiopia very early so that we can get used to the weather, which we flew to Addis Ababa. When we got there, there's a little bit challenge of training because we have some kind of approach that because of our acclimatization, as soon as we travel to a new country, I per se, I like my players to go out there and then try to feel the weather. Webareho kureba makuru agacenshura nagakusiyona abantu babaza Charity nkoto agahindira tuti agande ntujaga kwisiyaho onyenshakare hotakarga TV West nyenda kubendeza weekend enonje murare kurunje. Eshaha zabisha tuzekiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubi Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. Ekiri kuratako Chajirwe Bana Uganda mwenna mwebale kusima bachogela Hub Products olw'okufufugaza endwadde z'ensusu zonna tonyereza bato n'abakulu era basimye empereza yaffe tuleese bipya ku katale ABC Dent na Fresh Up nibikuhereza kawo karungi munonga yejumbira omubazi ogwa ABC Dent na Fresh Up dero oyiyonjera okusheka omu bantu otine kwetiina aha kasente kakye munonga.
bireba ni kukibaho. France Uganda ekitongore ekirize okutereza amashanyarazi gizoba behireyo okuhindura amagara gawe bari kwisaho amashanyarazi ga sola agari kwesigwa omuri buri cyetengo cyawe cyona oyine mbogoka ntaba mu rugi ayibambe nikorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje Tina Events baguretera umuhereza bw'ururengo rw'ensi yona